Mwankera narua kuringana na riboti chia ikundi bia gutetera kioto kia muingene ati anto 23 ne bakuite kumania na maandamano jareza gwitithwa na mbere na rutere rwa Azimio. Muthenya jwa rujo rutere rwa Azimio rutongeretwe ni Raila Odinga rugete rugetithia na mbere maandamano jaja kaire gwakagitaga ntuku ithatu. Rutere rwa thirikari na rubakiuga gote maandamano zakathithika Kenya. Minister Wokaria Bwandene kithure kindi kia kiuga maandamano jazane za winyangia kagitene ukauna kyo gikundi kia ngwataniro ya thenjeri bakendini ni kioretie akenya kugia na thiri na kuromba Rais Ruto na Raila Odinga kwithira bakiaraniria na kugwatanira nikenda kwaeberia akenya kinyamara giki kia maandamano jareo za kuoneka jomba kwaragania nthiguru. Otuku bwana rwa kirinteto chetu turikuria otwe moni jaku iguru ria maandamano ja moni jaku ijariku iguru ria maandamano jaja Azimio. Haraniria na bautwe gukurukira namba SMS 40188 na kinya kiri mutandao jetu jwa Facebook na nkethirwa nkithoma maoni jaku o uria tugwita na mbere ngukugwa togeni kiri nteto chetu cheru themwe ambona ntitwira nkureterete ni ure wacho wagagite kia ungabana kaunti ya Tharaka Nithi kithurano ne kithiru ni wegitari mbioki atio. Mubunge Kirimango shine kuga bara bakubangania maandamano babatere gwekirwa mpene agwatimba rubanga bana kawera nabo bakiorota mpuro abore bakiuga niwe ukubangania maandamano mero aboda egembe kurwa bategetekeria gutonyithwa kiri maandamano jareza bangiri meru rojo mwanka juma. Agwatimba ruba chukuru ya makutano ntere chamara kuria thirikari kumionokete ka ingwere tigeria ritwa 60 na baire yake. Muona nireto mathithio ntukuya narua ni Maureen Kome na ningeto Maureen Kinyana nteto cheto chirambiri ya thaiji. Mubunge wa Imenti Central Kirimango shine na ugete baraba kuweza na mbeta kenda kugwata mbaru maandamano jareza banganitwe ni Azimio babatere gwikirwa mpine gushine nekirite kirore ati Kenya Kwanza neretite muchemanyo kiria bunge bonde bamurengo juju na betikaniria gote mubunge ugetikiria maandamano gisigone kiawe kungi naku gikundi kimwe kiria gikugwata mbaru ngabana Kawira Mwangaza ne bethirito bakiorota mubunge mpuro abo bakiuga niwe ukurita mbecha na kumbithia maandamano meru gukurukira Pitagatira umunya kenda gutigira ne akwangaratania thirikari ya ngabana ni mama Muthurumuruki niwe wina rugono ru agita karamu thikirira ruju ngwatano ya Azimio irigeri kwithwa kijia maandamano na ndia tongirika thombe bachumiritie nikenda kumenio ntububu wa mbere mubungu wa Central Imenti Kirimango shine uragwitwa ntububu budi kutithika ntububu mothe bagwita mbeca nikenda maandamano ya jithika pethe bakigwatwa iruka roi antu betu tigeni kwairwa kila nkuromba William Ruto na ndiru na sponsor bongo ba maandamano no ntubara beta maandamano ne bakeya kuaga muntu okubare ogoro nontu nuya ntubara barija kuringana ngugi muntu itire muthenya akara gwita kibarua kale kireta njewe kerara kwo sponsor baraba kuthira bareo baraba ka make sure yuthiera nara yumite mitaene ne andiki marieto kwo wake anogoro kakagira magana yawe yaire nontu ngugi ne atindite kulita iwe maandamano kugera maiga na ndi sponsor baraba kaura umenye maandamano ya kuthira kwo uniora nkaromba ne atiri please thirikari yetu itongere tu minister wetu wa interior kithule kindiki deal with the sponsors of maandamano bajairi auria tongire makanisa bakera mutongirio mugonge twakirania Raila na gitumi na kionekio giki pastor bakanisa Father Mueria Bishop whom I respect so much and other church leaders ondo mo ao uma muntu atumba kuthithia menya kendo mwita bukarandi putumba kuga Ruto etereira bakari nthiguru nontu nukuona Raila gating'anairwa igitara moi Raila ara kunganirwa akura kunganirwa moi ona atumba gukara na mung'ang'ano amwethia Secretary General Kanu andi sobukia makiawe Raila gutonya ora Kanu igitara kibake ibukuona
thinera yejira guku kirindi kiorago 207 208 mwanka gwatuika muthiene Raila gaka ethwa co-president a prime minister thirikari nusu mkate igita leo Uhuru Raila arari co-president ambeta kuthia maandamano na Nyagu Iso yari president atuika no mwanka Uhuru amwitikiria kenda thirikari yathika mwankari Raila gakora antu bang'ana ndamugegete ng'ana antu beto bakanisa tigeni gwitaitira nkoma maromba ya tuira nkoma kare maromba engawanai na kiboko amana pupu ajendene kaunti ya Meru atongire mwanya bakerotera Peter Munya ndu bakuwa ke bagitongire maandamano ko mheshimiwa Peter Munya ithira we na heshima ri nene muno kintu kia mbere kuthithia maandamano Meru gutuonia ugo ti support utongeria bwa ngavana Kawira Mwangaza na ti uchokwata mbaru utongeria bwa tongeria bangi ba Meru na ru atukwenda okwira thinera i Nairobi waturetera Meru kethira no aero ngugi uraremwa gwita ngugi eku urathiuruka na ngigi buragania burathiuruka burugira chabuni burugira naomo kia muthia mbeca cia ngigi ireto u tige ni gutumira Meru bwei wankwenda kwira Peter Gatira umunyoju batwe urari minister wa agriculture ndene ya Meru mbere wandamana ndene ya Meru town ugu igora nenkeri bilioni 1 ya mbeca cia mira ndene egembe natigania ambo twire mbeca ina cietire Munya turenda kwira uju rero ri thirikari rere rathirire regime ira yenu mirete ta Somali la thia imira ni gwita Somali regime ira yenu uti conference cheria chiekagwa thai conference jira tinde ndigathi gachagua na uti kwariria jau rero regime yenu irera reo majani yate ariragua thai nkuwe ye kwarirua ke regime yenu utindo biariragua fertilizer ya ngiri mugwanja thai ndera mirangiri 3 kokwenda gutucokia ya wari kairi bwana Munya ambubu boga mubungu atigani simpuru aburi omba kuthwa no kweja na mbeca na njire kwenda kuregera thirikari ya Kawira Mwangaza akenda Munya atwa gitike ngavana 2027 na nkwenda kwira mheshimiwa Mpuru Aburi urai muchore okwa mheshimiwa Mpuru Aburi uri umwe uri okubanga maandamano bwina Peter Munya otuko na etiga kubanga maandamano otuko rokire umara gweta kurira Rigathi Gachagua mpe na William Ruto mpe na nweje uri umwe ya party ya Munya ire kurara kubanga maandamano jaria mheshimiwa mukathe William Ruto atekwenda ende ugwe no choko kono ntubura bunene umba kuthithia igweta kwa area William Samoei Ruto uria ugwe uri nyumewe uria kiama kenope ugitonyete ndene ya UNDA na ugwe uri mwana Azimio tutwire nawe Azimio no uri mwana Azimio tuko muthenya ukethirwa uri UNDA koguo kureta bakarua beja kuandamanira mwekuru utetumira maandamano guchwagite ya 2027 nikiangavana wa Meru maandamano neja guswira mutano nyakwe Peter Gatira Munya gite 2027 uka na Munya bukienda kumwendia ni untu 2027 Meru nande twinokiri tigeni guturetera ndoa nkiripotera Uru TV mbechabuthuri Muriuki nawe uri utongerete a bodaboda Ntereche Igembe ni aritete mukana kiria bodaboda baria bagaitonyithia na maandamano jaria jerigeri gutongerwa ni Peter Gatira Munya kathetune Meru ntuku ya rujo na chokete arita mukana kiri Munya na njuri yawe na kumwira agaikia maandamano mawa ni untu akothurania bodaboda bete bakaandamane nja kwa Gatirao na atongeria bangi ntuku yegoro Munya na araugire maandamano jageta na mbere kuma rujo mwanka njuma kiri tauni Kathumba cha Kirimara. Dennis Mugendi na ripoti hii. Kondire maandamano jangwataniro ya gisiasa ya Azimio jerigiri twe kuthithika ruju nthiguru ya Kenya yonthe Nterecia Igembe kuri kumwe kuria uria ari minister urimi Peter Gatira Munya na atongeria bangi baugite bakaja tongeria kurio kujasasiria mushine maua nandi nawe mukaririkitio bonda cia Igembe tawe Arun Karithi na asumiriti na kuwa bateandamana bari yaitithia bonda na Munya na atongeria bau babogeria bakono nene batotore antu babikipiki toterende kubwithia maandamano tamwire thirire 2018 mweri wa thatu tagura mauta 85 shillings nao gwikinya mweri wa mwanja 2022 turare tukiura mauta 163 Munya agutongeza atatuthiatira tuda twandamano tumauta yo tukongelwa na 85 mbati tundre tongelo only na 31 shillings irio tuda twandamane Munya tutiandamana na nkwenda kuika this clear
ora kandamanithia antu betu na batu twatogurita ngwiro uyu woni na mndu mutongeri o bikibiki o andamanithia antu kwaku nkandamanithia bako nkuretere kwaku uturie kwina chairman yaku ni chairman wa ODM akandamanithia antu ko ena right chionde wo wito munoru ena right chionde cha kwandamanithia antu lakini antu bako babikibiki kugia kutha munoru agata antu bako ngwe barita ngwiro uyu akibuthagia maandamano ko kwa wenga kama tanto babikibiki twandamane kwa wara ngwe na kwa we kwa akeya kuleta maandamano akileta maandamano nitamobilize my people twandamane kwa we makare nanko ndo mwira ati na heshima rionthe imutongeria na ituwa imutongeria manto yanto babikibiki ekanthe bantu turi anto babikibiki tutiandamana na ria bukandamana bo distract ngweke ba mama bara bato yangu to akamata merigo bare ya kurita ngwero uyu makale na I will tell you the truth nkakama tanto barete kwa kumochie otomatere uyu enda nkwira bwana Munya maandamano na makarina babu mumpotele mbali na makarina wewe wareta maandamano twakoretera antu mwanka Mekindori nawe mporo ambori twakoretera no Mekindori nawe mporo bwana Munya wareta maandamano twakoretera antu betu muthara aunta michu wina merwado garime ng'ombe iji bariti gukirikana wa kiumia kithiru Munya na atongeria bangi bazimio ni barigiriwe ni Boris batakinyiria maandamano mushine jo na rojo na ruba ugite no mwanka bajo kinye na kinya mishine ingi ya kaunti ya Meru mbeta mangire tiontomburo ntontonkure ni maandamano ya bati kuendelea ntonyema petroli ene na matafadhali na batu nyito kweri bobo tore pole ndio ging'angi Dennis Mugendi, Wero TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. No kirima ntuzegie maandamano ngwataniro ya atongeria bandini aja Kenya ni borite Rais Ruto gukaranthi na Raila Odinga kenda gukinyithia muthia maandamano jaria jethiritwe ja kibanganwa kuregana na thirikari ya Kenya Kwanza baruga maandamano jazazezanite na athara enene za winyangia na kinya bamwe ba Kenya gutauturo ntubura botibatere gwitikirwa gwetana mbere bo bwizite onde azimio batumirite maandamano ntuku ithatu muthingatano kiumia giki bakiregana na gukurukwa kwa watho bwa kigina amwe na kinya gwitia bonene kwa garama ya uturo. Anthony Kathenya niwe uri na ripoti iji. Kagita kala ngwatanire Azimio yele ithitete maandamano makathi na mbere muthenywaro mpaka muthenywa etano bande ingia thirikari kunyirete maandamano mama matethithika atongeria badini mwanya ni beumiritie na kulia Rais William Ruto na mutongero Azimio Raila Odinga gwikalande na kwalaniria. A dialogue must take place between the two parties. We are Kenyans. These parties that are talking about, once upon a time they were together. Sometimes in different parties, sometimes in the same party. They work together, they know one another. They are Kenyans, they are our leaders. None of them can divorce himself from the fact that we all look upon them, whether in the opposition or whether in the government right now, they are our leaders. We believe that peaceful dialogue is the most effective means of resolving any crisis, and it is through this channel that we can create lasting solutions and foster understanding among all Kenyans. Atongire baba kumakidini no mwanya baligo betari gwikarande na gutongeria lwale lulu. As representatives of the Intelligence Council of Kenya, we have taken it upon ourselves to mediate between the two sides involved in the current impasse. Mweno ogune bauriti mutongeria ngwatanire Azimio Raila Odinga gutejaniria maandamano mamuthenywaro. We humbly appeal for the immediate cessation of the intended demonstrations. We discussed among ourselves. After having consulted, we felt it is in the interest of the nation and the security of every Kenyan that these demonstrations should be called off. Kulinga na tongere baba badini mwanya maandamano matithondeka uchumi na kethira makathi na mbele hali uchumi buretari ikathuka nkoroki bakithijaga na mbele na kwelithia thini ya uchumi lele yote ya Kenya aki ende ni thinere inyiritie ende nyingi kumane na mauntu nkurani. If we are going to close down our economy for 3 days, that is just going to make things much more difficult for Kenyans. A lot of Kenyans are people who live on a day-to-day basis. That the economic crisis that is taking place in this country is not something which is happening to Kenya alone. It's a global phenomenon.
Every country in the world is feeling this crisis. So, subject to climate, subject to the Ukraine war, that is debatable. Mwena ogune baulite Rais William Ruto gusila njira ja ukwamula Kenya kuma kithineno. Again, having said that, there is no justification that to leave Kenyans to suffer. We have to look for ways and means under which our people, who are already a lot of them below the poverty line, should be looked after, and that actually their welfare should be looked after, and we find a way to get out of that. And we do believe that that can be resolved by sitting down together, discussing and finding out a way out. Kuma mji munene Nairobi, Bita Anthony, Rangi wa Kathenya. Na kumania kirengono ijicho ithatu chegie maandamano ja Azimio na rwa turi kwira utwe maoni jaku egururia maandamano ja maoni jaku ijariko egururia maandamano ja Azimio haranira na boto gukurukira namba SMS 40188 na kinyakiri mutandao wetu jwa Facebook na nkethirwa nkithoma maoni jaku ora tugwita na mbere akariba majengo North Imenti ntukuya na rwa ne baingite barabara ya gutonya mutindwa kuonania kurega kunganirwa kwao ne kurita kwa uthondeki bwa barabara ya Kwanthambe mwanka majengo barabara iria bakuga ibanogine thirikari gutinda kubethirwa bakibagonera ngono cia Kamankura borithi ne bakinyiria Antune au na kugeratia gas kenda kwaragania kirindi kiria gikujuri ne muthuro jo munene muthuru Muriuki akujirite maandamano jau. Mutejo narua akariba majengo ibashumiritie na kudhabethia maandamano na kuinga barabara nene ya Gitembene arakonekana kuna kuchanio katika kaona askari barabara kwenda kuligiria maandamano jaja. Nekiraba kuwa barabara yao ni kalite kaitaka karaja itethithitwe Douglas Mutua kumerinda majengo watu nogete njira yetu yerinda kuma Kwanthambe kuitamoka kia Antune njira we ukarambe ake mingi tukaira iro tukira ina rwa rojo na njira monka thai tutikuthithirwa tureria sibitari ya thiruri yetu ekanjilo right but no monka thai ici utuba kuthithia tutenoka demonstration kwanza to kwanjeria monka njira wetu tutithire tutinoka na turera governor wetu kawira monka national government yathi tu kuma igitara kireito na monka thai itakamilika itejawa igata side yenge eka ikona no tore umira side iko monkere charia ne charia endelea esibitari ongerwa na yetu bado tutathirerwa yo itokoria government imbie gutubangira na monka thaici tutetorero roje njira na kaire na nyatingo tukunoga ati tukutetera njira ye turenda igitwa njira u nundu ne atigirirwa tuthithirwa yo mwanka iguru na aria nundu ne aterwe turenda tugitirwa yo na nyateri imunda mitaro itegwetereka. Hii barabara tunaongea kuhusu kila saa itengenezwe, lakini haijaweza kutengenezwa. The problem ni venye iko haiwezi endeka ama nini, na tunaomba kutengenezwa peke yake ili tuweze kufanya kazi na tuweze kusafiri vyema. Ni venye ni mvua na kila kitu imeharibu hapo, lakini tunaomba itengenezwe kwa serikali. Amna bubu baugite bageta na mbero kaja kudwa barabara yetu ikithithwa MP ekonsal lakini akara yetu era ne kudithwa lakini egokara ibadithiretie moka kila kitu ibadithiretie mano cionde icio yuri kuma barogoro moka bokaiti ito ba goba tumake MP wetu Rahim tungura na tutegere nkoro kino tubatu atugwita tukiumia gantu kona tumweteketie moka thai atutetenya tukanjeria kunoga no to promise ile otwa itokinya moka ndeka chemuria. Kuna hasara imefanyika, wamemoa hizi mabakarasa wenyewe. Si hata ukiangalia sasa hata wamechoma mabakarasa zingine hapa na kitanda na kiti. Na hiyo ni hasara sana kwa mtu mwenye biashara. Ngiripotera Uru TV Bitamuthuri Muriuki. Na kumania na maoni jaku mwanya egururia mantu jegie maandamano ngitekera kiri rutere rwetu rwa Facebook antu baba ingi ni bethirito bagita na mbere na kurita maoni jao mwanya ingotega kwewo gwitwa Duncan Mucho yaruga kweli tunafinyilwa lakini maandamano haina maana acha viongozi wetu wakuwe na ushirikiano. Mwingine anasema ni Ken Mutweri ariuga lazima tupate haki maandamano tutaenda. Aungeno ugwitwa
Anton ariuga maandamano iko sawa, kila Mkenya anakamuliwa na Ruto jeshi yake ya mashinani. Itanambe na kuthokeraniria na votu gukukira namba SMS 40188 na kinyakiri mutandao jetu jwa Facebook. Ugetana kuraja nchokerete na Nteto Nkuruki. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Nguku gwatogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwega tuchokerere na rugono rwa kieba aria mu biashara na mu siasa uri nkuma na uria wachu wagagite kia ungavana kaunti ya Tharaka Nithi kethurano kithiru ni wegitari Mbiuki ateo mwiri jwa Mbiuki jwithirirwe ngari-ini yawe mwekanone jwa barabara ntere chia Kanyombora kaunti-ini ya Embu. Nkuruki Mbiuki ni akuonekaga arathi untu burabu kuonania kuombeka koragitwe akari atongeria na kinya chore ne bagwetete gitari ja mutongeria urendete muno witi na mbere na ruru angiru wa borithi nthikeri bakiurwa kuthithia na mpwe ochunkoni nikenda kumenya kaumuka gikuo kia mutongeria uju. Ni tureke bari gwiririte kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwemthi are ni mu biashara uyu kwarito Felix Gitari Mbiuki na Orankurukia rwagira giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku. Tuli Gitari Mbiuki Foundation tukuona inyo ingitethia mwananchi wa Tharaka Nithi moso muntu akomba kutura viongozi maega tema siasa moka na ndo viongozi nienge kanithani kwina viongozi ananginya cattle dips nikola na viongozi kogu riria muntu akaomba ukolo akimenya muntu mari gatibani akaomba aombete gutotoro bwake na tukeranire na ora ari deputy governor wake Kagita Gakuba aromba giti kia governor wa kaunti ya Tharaka Nithi bwana Gaicura lanchawa na akumutie wa meabo athire lakini muntu arira lancho magaruka muntu murume no menyaga antu amuchi wa bakimenyaga nathi shughuli cia wira ciake so akuthi atia choka ne mundirio kare yonekanire ithungitwe kathakani akanywe ni ara umakira cha witetie murathe kiongo na awete rukunyo rwake na njara so nio imakire muno. Gaicura akitheria bwana Gitari Mbiuki arari muntu agutethia mugongo mbije Gitari imuntu
urari na nkoro ya gutethia mugongo wetu wa Tharaka Nithi na imbiji muntu urerutirite kurutira antu wira na tabiumia bithatu bithiru twarangagia noe akambira we acho arenda uchokia ciaca ciake mucii ciai chukegamba ng'ombe. Mujumbe wa Tharaka wa ukambere Mheshimiwa Alex Borimuiro orankuru kethiritwe ari mucore wa kubewa mututiki Felix Gitari Mbiuki kaya kuwa kuri muntu wa Tharaka Nithi ino kana kinya Kenya buregana watwika Gitari Mbiuki amobetire na Gitari Mbiuki ti mundu utinda aritie mainge ari ngwaciaca awande guru kana awa isiasa atatura kinya kuringa muntu kana guciaca muntu kairi ndacoka akaevoganize nakajia kuga nionkenera mirandi yakwa era ndendaga iwikenderea Tharaka Nithi gutethia antu betu so kinione na uzuri bona na muno ndinageba kinene muno igiku kirende nkuru kigitigite akari muno banteretie Tharaka na kithikiro kinene ano mwe wa Tharaka Nithi arendete gutethia antu betu ba Tharaka Nithi muno nawe kwegua nio ruti tukayukia twitwinde wanore no me Tharaka Nithi gutwike akagwima ana betu nando tigwetigia ikweboragite na choka ke na bunduki njara na muntu muku utuma kwa watirite gintu na karataje na kokara reko wandiguru bara bethiritwe bara thingati bake bagi siasa na kinya bara bangi na bobari to borio ni to bara bangi ndimo kuona kinya kagitakara inyembela athunga siasa nchambe no na karitende na thirikari gitari nene sana na kara kwa national government acho ko mawa thungira ndene account na Machakos secretary kwa gitari nene muno na umete all the way from Tharaka Nithi asabu nyamwa asabu community Kenya ari county yingi ko kuona ni muntu araye muruti wira na muntu tare kwendera na muntu muthomu na muntu wenda uwezo bwa kuita bwa gutethia community na tuweza nja ya Wero TV ni tukwithwa tukiboreria nja ije ni untu bwabo kwithirwa bataukirini mwendwa wao achiari akari na kinya agwati mbaru ba chukuru ya makutano ntere cha maarane bakuromba untu bwampwe kuthithwa kenda kurigeria chukuru ugo chokwa miari nyuma yayo gotigaria aritwa 60 na baire yake kuma kire aritwa 360 barabariku kurerekana achiari baraba inge baritete anaba chukuru ne ukumania na wagi bwa roje ruria rutumaga anaba ugweta gutaroje murone jwamara thirikari ni uretwe kwiza na mpwe gutigira chukuru eje na roje nekenda kumirita ogwatine bwa kuingwa Mate Mugambi na Nteto Eje Nkuruki aciari atori na endi wega bachukuria primary ya makutano baurite rwangirwa kithomo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthungira na kugiria chukuru yawe tiari mangeria na kura yani buba baithomo bonde ibaye makutano boye bonde tore kaito kuriukia cukuru mwalimu to arete mwalimu mwana ndi mwalimu mwana muno na onge gunikite njara ona ari andika na njara ya kimotho ya oreno nthuku na wena na gomba utinda tinda ndo nakono tibungi mwalimu tumucogia ngatho na njara iyo ibwe na mpwe ende ndoramba thirikari yetu TSC baturetere arimo na kenda na betu bomba kuthoma bwega tukenda thirikari tutumire arimo bapi bakira ba thirikari baba gatenderia cukuru ni kenda na betu ona baba emeji bacoka cukuru ni kenda tukenera kuringana na aciari baba bariuga cukuru ino erere mwankanie tire arimo bonthe bathire baratigwa arimo bathatu kiri cukuru ino ndani ya cukuru yetu makutano primary twena arimo bathatu ba thirikari arimo bakwera barombe transfer bari macukuru bathi makaunti mao arimo batwena ba kaunti cia kuraja baromba transfer bari kaunti ciao no tio tutatwika bakureterwa arimo betu mathomo magwite mono cukuru yetu na arimo bathatu batio bakuthomithia kuma grade 1 mwanga grade 6 na barotha bwere na betuka tukuromba thirikari turetere arimo iria ana bamwe bakirwa junior no ntugutena junior babange ana baba atigirwa kugatwika batekuona arimo bakwigana riu watwika kithomo ni kingi ana thirikari areta mwarimu erireta mwarimu omwe
nkinyare wa jari bakegwa batena appetite ya gucokiana baku na babange ana baremera meje nonto batena arimo bako badomiri bariuga kengi kira giatima cukuru yao yenda kuthira iwagia baroje araba kuga aritwa baumaga kira chini na kuthi gutaroje kiri muro wa marora nuore akube mwana akaomba gwituka ati agwatuika mwana arima kira dini akathimara gutaroje na ikenda omba kurugerwa kana bomba kunyaroje ru onto bonge nabu ana beto twaina ana cukuru bainge mono no kuma gwendera cyo atwekire cukuru etena arimo cukuru etoko lansi mudere ana no badira gutaroje ajali bainge mono bainyereka barutana ba cukuru bamo baira kabari yange bange baira makambani na bange ntakani nugo tuyeka ate baba tiomba kuona nabo bakinyereka o mathina mu mangi ntamu kwa tukiwa maruji ogwe ni mwana thieto taro ya mara roiro ruyu mwana akabara tia thongia ruyu atiye kuthambira uyu mwana agatwata kwa utio na toka kundwa ruyu yake wa cukuru peke yake to kwa aciari baka mataro na migongo kama kawaida boto amenyete no dito amenyetiyo eno ndo buto aciari to tie ruyu tie nwambi dito amenyani na ru dito akamata na migongo wa cukuru ito ngai na tethie anene betu baithire batucio ruyu cukuru peke yake bakunda na ruyu cukuru bai tie bungi ni umbo makuga wagiabo arimo na nkinya roje kurate machiari baraba inge baomba kuruta na kere cukuru na kumitiga ere na 60 na baire yake kuma kere ana 360 kere kagita gakube ende ana twena bontola ni bainge mono no cukuru etena ana igotuyeka ati mujeri olana mwana wakwate ko maboya ga mwana wakwate gwetoka ugacentia mwana akari ende ona ni agware ne nkugwa mbinyerekete mono na nkugwa tambo mugocentia wakwa gwatuka tote kuongerwa arimo cukuru kagita kara arimo ba macukuru maumange ajiari ne bakwinyereka mono kuri ambesa nonto akwandika arimo bapitie na thirikari ku Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Uria waumarukire ja MCA wa Ruire Rwarera Peter Mutuma Kalembe no ritie ngwataniro gucokera kiria gwati Mbarubawe na banga bana Kawira Mwangaza ariuga ni kwithiritwe na gucokaniria kwa migambo gati kanteri jicho ijiri untu buria butebui ende ugano ageta na mbere gucunka uriti ngugi bwa thirikari anga bana Kawira gutigira guntu kunthe Meru kuri na witi na mbere uria kubatere Kelvin Kimathi na aranirite nawe na tutumira riboti iji nyuma ya ntitikano kujirwa atika kariba moriro reba mabaki wa Tambaru MCO atene nchiru Peter Mutuma Kalembe kiri usunku na thirikari ya kaunti ya Meru na bange bai mumeneria riutha MCO yo atene Ontario kiri bukonie bu kiri akaribao lakini na kwa nte kwa ndaruire scenario ndironere etimu ere kiro jana jenge kana becokana iria reke nitabia yeburu kamburombe ndinyiyetie babu bibia buna bingo geburiterwe na tumeni antu barabo kumenye bo bombo gutuma oni nyabo antuma ntekinya antumo buru no teno mbomba kuthikirwa kinya nini ngugia ko igutetera Meru County nikenda Meru County yonde yumba kuthikirika na buruire rorera reka nina tuchiacha to antura tundu to antura kwatanire ine MCA wenu kwatanire ina ngavana wenu kwatanire ina mndu wonge ketha ibo gwitirwa ngugia ko ikuona ngugi boliteri ichachagwa na tena ine problem so ampere timu ekwaya iria barachokaniri na timu iria ngi tekeni kwa antu banthu tekeni barabaru mana na abuna ndebo ko umara nabwe boka tinda ko chokaniria tekani na story uburu nte kuona ina maana kabisa ndina mai plan ya governor wetu taka unindi tige siasa i plan ya governor wetu ko goro Mwangaza kenda ndemo weta ko murika ithima biria ndemo ndaina ndemo meta ko murika kula ikwachie thithe to shonde ndina manta tu chondi chombejete koja kubumburira na ndikenda woni nkuchwa mbeja Ruire tuchokana iria na kithenji ni MCA okwa na kwa unareka nonwe na itanguge miaka egwe 5 ekinye thira yekoro yore kwa thirire tukamakirwa na kuma ni abu Kalembe kirebo bashumaniritie buru mukinyira nthi ondira shomitio shuku na mirandi mwanya ya thirikari oye ya county ya Meru na boka ya kuigwa na butita gorwa bioria ito ni amborombe no ndotiro tukakira otero tukare ko buria bioria ane nimpa lete kalulubu meobicine ya thirikari yetu county no ndo bore thirikari bore officine yetu county Kalembe akoria bioria tuko na muthenya na birango expect gucokerwa bioria ti antu baturenwa bero beta bacokeria Kalembe
beta kuanga kwaria nteto itebugi ile itekoma gutethia antu. Mkologi Kalembe no atite na mbere burukolo ta thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa Governor Faith Kawira Mwangaza muno kiri witingwe maturene. Ndekurungama ndabura mandu ja ndawa. Ndawa ira mambox jatano tara je ikagwa otonto bobwero bothithitwe bura bothithitwe igwa sembo makato njaya jajo kwa mbicha kenda bona mbicha ira ndawa. But today everybody kakurira kiuga na aro hospitali chonde utindawa bakuona. So there is nothing which has changed. Na expert paienia au mara au akwaria ma utindawa chembi chema hospitali na kimbox kimoke thawa kinambio kiboke mwe tega ndikumara ndauga mandu ja misuse of money, control of budget na raumira rua au ndene Meru almost 240 something million ile yanto cash were aga cash mundu akinenkairwa bobo kuiwa na uba gwita kwenda kuleta ndwaro ire baibo ghost waka. So nukona mandu ya yonde goni para yende ndene ya Meru utundu bumwe bukararua kana undu bumwe bwithirwa kinya gavana wengo ariumara akauga ima mandu yo jareo kaba kwenda guchoma baitethi kana kuthithwa nkuruki. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Ndogona atori banje mwentere chia KK ward ni Akirangondo Igembe Central ni bojuri ni kithikiro na nobetete na mbere kotirima na nja kwa muthaka umwe na rietwa Mutethia ureka gitene gaka ukworia ngurario kumania na kwithukirwa ni antu batikumenyekana na gutigwa muntangi na tuchio. Mutethia netete na mbere kwa mukiro utethio sibitari ni Amaoa Methodist garama yawe ya sibitari nande egekinya nkurukia 300,000 akarini bore tie thirikari kuthithia uchunkuni gukinyira maramari baria bathithirie unyomo bobo atongeria nabo bakiurwa gutonyera uria kumbikika ni kenda gutetheria kiringarama ya sibitari. Nicholas Chabare na Ntetweje Nkuruki. Twate ripoti kuri thaa 3:30 turerwa Mutethia autemangwa mutuati aumite kuikatite mutuati aumite kugura ndawa cia mwekuru aitwe ni ritho ni ana ndebirwa ndingira thimu aroko kinyo tamani ndamuthi thine karia kuramba thimu andingira irambira kona thina atemangwa na nderi njuchi ni mbamba kuyanka mokole thine ne irende tokuruthiri na thine yonthe umara twera ambaba kumami karabatine amba bombero mumtanga bakikisa bamumtanga mwanka mara yombotura na mumtenya kiminde gya kyongwe murungu wa Mutethia gatwe gitatonga nkoro. Ugwati bu muthaka ujo kumenyekana ta Mutethia agwatire ntura aya amutuate athiete gututira amwekuru wake endi bu mutigite no agitutagira uturo obwake cibitari ya Methodist ya Maoa walirania family yake ikiriro gake rigana ni to mugai bokarege ni kana kauka ura cibitari baba tethi nyena byomba inyoto tethi na byo mugai uma cibitari ito ibonda boromba ito mugai kiriro kira abakurira akire muntu gwonde uraomba kwithiro aena utethio kinyabona aumere atetheria family no nekenda abathina mbere na kuira cibitari no ntiba gwetwa ambele ya chiringi nkoroki ya 300,000 irabo bongo batameona antu ba wendi bubweya bututethie nontu tiwa isi untu bonto bubukeya etha kwibiare abyo bate tutura chibia kure antu kubikathira turi wambili no kayendelete kuongerera kana nikinyithetie 300,000 na Mutethia thai teka nya komba nya weta ende murungu na Mutethia na buringithia ara bure bwenthe bututethia Mutethia ombe kwa no tethia ume cibitari bilu yetu twambia cia 300,000 icho tu cibitari Maoa Methodist bilu ke family yetu tutumia fondi iketo mtu buromba antu bawendo bubwega bumbe tutetherie tukombe gukilia mbiru ukenda omba ikuma cibitari musiari wangu atona kinya nombi munde ipoint ithano na cio ande kinya kende ni kyo kwa kiana kia atona kinya byo mukura cibitari ende na ngowire nkwira kawira Mwangaza ito tonere mwana uyu etu atora cibitari na kinya ndani kele ito kato kwira ito murungu nako tuthingithia nkoro na wore we ito tethia mwana uyu etu to embesa ikenda tukenda komba kwebela cibitari ito no asoke kinya dia kinya kionje kinya to mwana ito nibo to kwira u Kiyogu family no ne kuromba kioto okia mwana wao Mutethia kithingatirwe na kumenyekana baba mwenyangirie ibare kuona bayochirwe matagaria nitukuria antu ba usalama
nontu nibu burite kabisa bukethira usalama butekwendelea bwa nontu ntona ringi kukarite umuntu aitira kinya nturene ati kumenyo rindi no kuoro wa kinya na nchu no kuoro wa kinya na maiya na nontu bu kabuyite te buratwire kuo nto bau ba thithire gitendo ki kenda tubafuatiliwa mokono seria no yo serikali no ntone yo muraya kenda tuona nto bau tuona kioto kya mwana yo wetu uritu kuromba kinya bututhiatilire nontu amba bara batutemangira mwana no muntanga tutubamenya buthiatilire kenda mwana yo amba kuona kioto kiawe nontu nathukangirwe na arathiru inyinye emwe atumba witethie ringi arareka tukuromba kinya tucokere twethire twi mwana kinya imoyo ake nontu utebwi nyomba witethia kumantere cha KK Gembe Central Betan Class Chabari. Anto bare baturaga na mawathe kuma gicigo bunge kia Igembe Central ni batirimene kienine kia maili 3 gochwa timu iria ikabarungamira kirinkindano ya icigo bionthe kiri michetho iria irigiri kuthithika kienine gia Kinoru tariki 28 cia mweri ojuju. Marion Karugi no kari kiri muchemanio ojuju katumenyithie nkuruki. Rwiro rwantuba mawathe matinda ya usindana misetho mwanya mwanya yara ya kubwithikite kiane kia mairi 3 ya giciombunge kia Igembe Central utara baraba karungamira giciombunge kiri matinda ya ntuba mawathe yara ya kethwa yari tariki 28 kianine kia Kinoru mutindwa yarungamiri ni thirikari ya kaunti ya Meru. Batongeretwe ni mwerekeri wa mawathe gicione bunge kiri Njina Kamengele ni basokete nkatho no ntuba kwewa kanya ya ntubangi kinyabo kuonania yewa bira murungu abatharimete nabio asiari baba ingi bareketi kuithana bo bateko minyana bo bomba kwitha bena talent mwanya lakini ntukweru are nonto Meru County are tukinyethetie tukilwele kirotero eto MCA to wakira Ng'ondu MCA wa Njia na MCA wa Kangeta na MCA wa Thiroroyene amwe na wa Igembe East bondi bareketie kuto promote ntukweru are kenda tutumba turiana beto bomba kwitha bena masindano mwanya mwanya nkiromba rere kwa wandi MCAs bato support kuma wandi ekethirese thata nonto riu tuonera tutsethe sub county yonthe re jumla nonto tutathithitie practice pa wandi bono nturingi tutona ndene ya eneo yetu nonto bobana ibo tuwiritwe nonto tuona asa indire nginjetia ni enjoyment lakini rwa ejo tukinyilo amusi ana bena talent mianya kweba kuiria kweba kuthungutha mucerecero kweba wikia matumo tubatorieni bawate talanta cio na baikumerie buo twandike inyanto bakiura ciana baingila wakinya nyumba nikenda bakaritwa nyumba yu ikenda bakamira no tetheka ngabana eto na bindi na baotwe aina nyonto sineria cio onge kinya le mafu ya ba itoriete miaka mindiri na tutatura kianine tukira watu ina misetho lakini ria mama regera arawira na bonde ni omwe na kire bara bombete osinda misetho neje ambeta Ezekiel Mnene na ini baire number 1 ke gundi geto kya mone musetho yako masuka onto ya oni ndre Sofia mpire maanda number 1 nte wisinko muntu ngasindra ende oni biranda wererwe muno ikona buranto bamatokete bene nyasuma koi bene nyawirosea nangara ngabana beto iboya bayetariria thina nkabo bakulukira ni batumitero mbakiri thirikari ya kaunti ya Meru kwithero bakibangirwa ntuko yo ya misetho mwaka nikenda bombo kuriye wabio orira aciari barabati na ya baba kurwa ubaturacia werune nikenda bombo tethuka tukiara si ukweli tukulukira challenges nyingi ana bau ni bathulumairwa lakini tuka support nonto atongoria betu ibatuika iranje kinare ana betu bona mateso na umathakene ibatu support mwanka tueta court kinya mpara yongo bauririe bia kuria bia paria titho tu na thina no ba bia kuria boyele ruareto go yantuku area sport kana area misetho nethiro ri ntuku ya setwa thirikari eturai o tiru are yake oki akwethira wana ora mereta na mwana muci ndaromba rere yo turio monoku na kinya mwethira kwena muntu munene na kwena barabombo mu support muci kinyabo ibakikise muntu ugo tora kienine. George Kebiti ni ward administrator wa Kirang'ondu na kinya nto aba kuona michetho iba kuwiru iba kuri na ntetu yira atwire nonto itirene ikari yakaitendelea na kwetu lakini nonto bwa support raba ni okumakinga bana wetu na kimichetho raba itete kubwithia Kinoru iba wiritwe nonto bena that support. Nke reportera Weru TV kiani kia mairi 3 Igembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.
Nkatho cha mwanya mutegeri kugwatanira na bao twikire nteto chetu cheru themwe thaa 3:30 na nteto iji na ingi nkuruki mbeta Maureen Kinya monene to mathitho ni Maureen Kome.